Kanegde ke Akashvani Shillong ke kubor ban Puleru Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentaka step. Menteri Rang Bado Kariu lasam palat sanpuwe hajar teli kishiti thungkam haga rozgar mela bakat kendai henin kesngi. Ya kaktian khasi bat garo mental pendrong haga CBSE Scheme of Studies. Lapenlong ya ke musical evening ke basyongkun henin kesngi Shillong ban rakhe ke jingdap kendai posnam jong ke jing syakri ke Akashvani. Bat ketenat Women and Child Development ke Sarkar Pedang ke lakot ke jingelang penkrek ke baar jong ke working group ki kentai jong ke BRICS. Ke kubor ke babnya. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ula banjur bagi kam sarkar ke syakri kumkalat ke bekongsan ban kentiu bat pensuk ya ke jingim jong ki nongsong shnong. Ya kene ula keren haga rozgar mela ke bakat kendai leng ba ke video conferencing henin kesngi. Ula penslur ya ki basak thongkam thamai ban penan kam hok ya kerensan jong ke aigot karma yogi da ke bakro bakan yarap iki ban sngo tho ya ki kamram jong ki da ke basuk. Menteri Rang Bado ula penpau ke jingshanya bagi basak thongkam thamai ke no senyang sya ke jingkiu saprang jong ke jat benriau bat bagi kam bat kirai jong ki kendan ke benta bakongsan ban penurlong ya ke jingtmu jong ke Vikasit Bharat. Hakene ke rozgar mela ke bakat kat kendai henin gesngi lasam palat sanpuwe hajar teli kishiti thungkam shiki samla badang shu thungkam thamai haki tenat sarkar bapher. Ya kene rozgar mela lapenlong haki sapu nyau teli kejaka hakal lengkari. Kini gibreu belasyak thungkam thamai ki balasyak jet nakal lengkari kin let ban penisok bagi tenat terekam bapher bakenthop ya ketenat rel ketenat korbari ketenat kakot kakya ketenat puli putih nalor kiwaipat. Ya kaktian khasi bat garo menta lependrong haka CBSE Scheme of Studies ke bailat ki skul ki balapnya so bagi kena pule kinshim kum ke optional third language hapo jong ke new language framework naga benta ke senam pule arhajar arpun reu arpuhnyo hapo jong ni gathop ke balapen thamai ke CBSE OSS portal kakasi keladon haka number bahasa puhun riau bat kaktian garo haka number bahasa puhnyo haka thup kiktian hapo jong ke 3 language formula R1 R2 R3 dakini gejeng penkala ki skul ki bapnya so bat ke CBSE ha Meghalaya mentakin la ban ai gejeng hikai haka kaktian khasi negaro kum shibenta jong ke third language. La penlong ya ke musical evening ke basyongkun henin gesngi haga State Convention Hall Hashilong. Ban rakhe ke jingdap khandai posnam jong ke jing syakri ke Akashvani ya gari. La penlong lang da ke Akashvani Shillong bat ke Akashvani North Eastern Service. Bat akani ke musical evening la pen syobiet di ke jingruai i bala penhun maulong bat ke kenhun Ahowi Folk Band Sunrise Art and Culture Group i Shirley Pasa bat Ribha Kupar Shadap. Haba ajeng keren negara program ukongsan ubada Principal Secretary ke Jela Meghalaya uba FR Kharkongor ula penpau ke benta jong ke Akashvani. Ulong bahap pedeng ki jingjit ki babon ki mangidon ha ke bedai pegilat patai kubor bat kiwei ki jing penbernya. Lakumno ke kamdan ki jingshania ha ke Akashvani bat ki kubor jongka namar ki ai ki kubor ki balak banshania. Menteri Rang Ba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulasya penkuk buram hak All Garo Hills SSA School Teachers Association henin kesngi. Kum gejing itu gejing persyang ke sarkar ban penklan ya ke Kampuli Putih bat chimkhya ban le AA gejing jokin hikai SSA ha ke Jela. Ya kene gejing elang penkuk buram la penlong ha ke Madanil Akai ka Matchakol Grey LP School Hatura. Balawan bani shimbenta de ginong hikai ki officer ketenat puli putih kinong elam shnong bat kipat ba nakal lengkari lom garo. Hakene gejingelang Menteri Rang Ba ula pelat ya ke Embos e-office management system bat accounting system ka digital dashboard ke bertemu ban penjana ya ke kompeniat ya ke pisa ka jing terekam ke basyai bagi jingkit kli apa ke kampuli putih. Ula pelat ru ke Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship ka program jong ke Jela ke bapenuan dor ban wanra ki samla ki betebet ha ka Kampuli Putih ban kersha ne ke jing wanra ki but terekam thamai ka sensyar khadar ba ke jing pen terekam ya ki program Puli Putih ha bro ki khat arteli ki distrik ke Jela. Kene ko kubor ka Wanchapi na ka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong ine beteng biang ya ka kubor.
Katanat Women and Child Development ke Sorkar Pedang Kalakot ya ka jingelang penkrek ke baar jangka working group ki kentai jangka BRICS. Apo ke jing peniat jangka BRICS India. Secretary Katanat Anil Malik ula peniat ya kene ke jingelang lengba ke rensan internet nen kesngi. Hakini ke jing kendo Malik ula penpau ya ke jing don kam ban beteng ya ke jing trailang ha pedang kiri balong dekot jangka BRICS haga bakente ke jing temu baya sam lang hapo kamat pedang jang ke jing long nongelam ke BRICS na India bat kata kalong ka jing tay na gabenta ka jing la ban ke kle ka jing penwandur thamai ka jing trailang bat ka jing penne pensa Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangmah nin kesngi uleshim benta ke jira ke dapsis pasnem jang katura natya samiti ka wei na kiseng ka balarem hapo kathan ka balong umaumer bansa ke history ke jingyat lenti basis pasnem jang ka samiti ban kentiu ya ka buit thau ka riti dustur ka sawangka bat ke jingsuk ka emlang salang ya kene ke jingyalang ple la penchongkun do Menteri Rangba kumu kongsan Kani kejing rakhe kalakan mau ya keshis pasnam kejing IT sya kejing penek pensa ekalariti kejing tebet akikam sawangka bat kejing syakri ke emlang saalang naduk bala seng ya kani kesamiti haga senam syajar kendai spa arpu hundrio Haba ajing kerana kejing elang Menteri Rangba ulai kublai gidikot bat kinong kitkam jong katura natya samiti halor ka jing kenjo ya umau mer basis pasnam Kinong rep bat kinong kersan marbam jong ke Jela Meghalaya kilelum lang nin kesngi ha ke jingelang kabasan jong ke yo kinong rep ke belalong ha kenong ba shelong Kimar rep ki bakut kimar ki ba na ke Jela bat kimar bam tenrai kila kringi kinong shong shnong ba kinong jengok kai perthei syakani ke jingelang ha kenong ba Hakani ke jingelang ke basisngi ladon ki basa ki badi ki jur ki so ki jingbam ki babang kangap kalungsiet ukrai bat kiwe kimar ki balapan mi na kathan Director Berem Katanat Karep Karyang ke Jela Meghalaya uba Kaning S Shabong Uloong baka yo jong kinong rep kadeka weni ke jing temu jong ka Farmers Mission. Kabaka benta jong ka kalong ban pen kubor kinong rep kamta makaliang ban penyat yo bet ya ki mar jong ki. Kani ke dairu kerensan banerap kinong rep bat kumjo ru kinong thiet ban yo ki marbam ki beyo bet ne ki jakarep. Ya kene kayo kinong rep la penlong da ka 1917 I-Teams katanat karep karyang ke Sorkar Jela ba la kershan ru da ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Ka Kerala kala penliam ka Meghalaya da argo la ka wei ha ka quarter final jong ka Swami Vivekananda Under 20 Men's National Football Championship Arajar Arpun Rio ka balalong ha Narayanpur ha Chhattisgarh. Umeban lamlenti masyaring ulapan kijar hapo arpo minit na gabenta ka Meghalaya. Nrei ka Kerala kalayale ban penpai kala da gabapan kijar ASEAN Banjab Sendon. Ka Langsning Football Club kala jam sya ka semi-final na ka Group B hadian kajing penliam da Saugol Laar ya ka Rembai Shkenshenria ha kajing ikun quarter final second leg jong kelumpung Meghalaya State League kabasan kebelalong nen kesngi wada pedang kajingil akai tang shpongut kirangil akai. Hashwa kani kejingil akai kan nangkiu Irat Sports Club kala jam syaka semi-final da gaba penliam ka Maram Football Club dan laigo la kawai. Ha kejing ka my point kalang sning kala yok kat ar point bala penti kena bagan long kawai na ki tim ke buan chakmat hagi kerdan ki baar jong ka group. Ka Shkenshen ria bar kan nangkiu Irat kile khat mar kendai point nrei ka Shkenshen ria kala tam ha ka head to head. Ka jingi kendu juki hak sngi baar kan sarai manu bandet syaka semi-final. Menteri Rangba ke Jela Asam Himanta Biswa Sarma henin kesngi ule kendo eka Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedang ka Nirmala Sitharaman na New Delhi. Banekeren benia alor kelentia jogi Kampen Roy jong ke Jela haki Porbanwan ka jing penhe igi jing te jing shna bat kiwei. Ka jing yalang ka belalong haki yengsa jong ke Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedang haka balaplet jing mut haka bapen klan ya ke jing trelang ha Pedang ke Sorkar Pedang bat ke Jela. Bat kejing penstat kejing temu ban penroy bat ban penkelai ke Asam syaka jaka ke bakongsan ke yok kokot haka thanj teilam mingi bat kat to ke kubor ke lekot dengan ke step ke balawan chapi na ke Akashvani Shillong haka por prabajeng ini so ke Delhi station na ke benta ke kubor haka ketin Hindi ke ban buat ke kubor ke ketin Pareng haka por prakat sar minit haka por prashteng na ke next station pin yo ya ke North East News ke por menta ke agenda partat prabajeng